Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Uba James Lingdo ubalai no nya kakam komu working president bad ya jinglong dekot hapo kaseng Congress haka shitarik ubanai no pra aracara arpawai ulat hat madan ya jingnya sela uba Vincent Pala ban pentron ya kaseng Congress hapo kani ke jilla Meghalaya haka jingnya keren bad kilat pathai khubor uba James Lingdo ulaong baga jing sedang ban pentron jong uba Vincent Pala ya kaseng Congress hapo kani ke jilla Meghalaya kala jiana do kala potrik ubanai no para arajar khatnyo hadin balaweng yo Dr. Didi Lapang nakashuki Presiden jong Meghalaya Pradesh Congress Committee. Ulah saya madanru ya kejingthong matla jong ka All India Congress Committee ya Dr. Celestine Lingdo kumu Presiden kaseng Congress kenang ban pelila ya uba Vincent Pala ban shimti ya kam Presiden jong ke MPCC hadin Laisnam Shiteng. Shushu hakabayi day bat kani kajing keno tungin ya sngap menta ya kajing ya keren jong niu nongelam balai no kam jong kaseng Congress bat kilat pathai khubor kabalalong haslong press kelam. Hakalai fu terik klami ke notification ke baong ba i Dr. Celestine latungi ikum presiden bat laweng ya i Dr. Didi Lapang kat bangi hang ni ngidang ya campaign kade port election ngadon chatai senong bat u district president jongkawas Khasi-Hills ngayo ka phone call no Anil Thomas way niki AICC member ong ba lakaliang yu presiden jongpi kaba kamsusi kulong swagata haka khadway biji mestep na phone yaw CLP leader pat ya Dr. Didi Lapang mangikuwa ban pelong ya ke PEC ay Dr. Lapang ila syaweng de hakata kasi kabakam smolungo susu kalong ba hakata ka notification kalong dapat ikan notification ke boong ba one president ada Rahul Gandhi as appointed president and one working president hakani ka poru yang ala de weng lupa ndrei haka sautrik jom January kawan biang order yang si James S. Lingdo along with the office bearers will remain unchanged. Tikini kidai kita kishin kiba ka downfall ka Congress kasdang na ka arja na ka life trek u December arja khanyo kajayu haka santrik jong January arja katra haka bangilong ya kataka felicitation program hangtahi larai ba ai form biang yaki aspirant candidate kinu gi bakwa ban sim form la ai biang habangi ngiladep ya proses bat i Dr. Didi Lapang stang mengincong ya PEC hakating change of guard ki wan biang ban ong ba ngin ai form biang dakata kai dakita ki president gi patama tingi kom kinong tre nyai tre but kaba long ba kidon haki candidates ki ba ila long sure to win komi ba Gabriel komi ba Kernes hangtu la sim form biang ban pengkelumar ya ka parti tinggi du ya kata kejing yo kejungi banlong banyo bun hakato ka election arja khatra hakaba ngiyo tam arkway seat nadien kata ngilaile sibon ki election but hakani ka election arja khatra ro kalong ka bakham susitan kaba ni kong ka parti nga kumunong mikman kumunong yalam jang ka parti ngada so kya du kata bolong ba ni ba hakani ka clear yet constituency niyo tang sispa sampo bot but apo raliang niyo tang lai spa of sanbot but ni jok tang way meli na gentiles kani ka bala pen kumar jimot ba nile kumno nim jok way do meli but kini ki bajok o kini ki barem do kilarem tang sispa sampo but lai spa of sanbot nilaile ki by election sibon ki by election nilaile but ka Khasi-Hills Autonomous District Council
nilai election but Kagaruils Autonomous District but Khasils ngele au arjar khat kandai but Kajanti Hills hakani kesnemru Khasils nidon gumba Prabo kandai pungut ki aspirant candidate but hangniru kejingile election kalang bangi job single majority Khasils Autonomous District Council but kabasusi kalang Kajanti Hills nimla banjok bon but imla banyo ro ki candidates niyo tang khat armut naka art pandai ngut kini kede kaba la penlong yang on hak perkhat ba marnadu to ko por ba kilawen ya i doktor lapang kini kejing hiar jo ko kongres kelanang hiar naka pos ko por ini likely election ki brang sidak ki bolong ba waningkong tolong hang mau pelang kerja yuk kilatung yang kum ukon bina jong kemau pelang assembly constituency but ki MLAs ki member secretary di Pak Charles Maranga tengah ngalalek penyusong bat ki tu ki blok antai adin kata ngalak akap hatrik ufono presiden wong ba James lek senran lang bat bak Kennedy haka nomination ki jungi ngalale but adin kata haka sipotrik nila song ya ka committee ba nginbo ya kiniki dates na banta kiniki campaign ngilech ka campaign te haka khatwai trik akasni ka ba iba Kennedy kedi ka scrutiny ki jungi nilai penbek ba baro khai ki members jong campaign committee ngini penduk lang hangtai apa disease office tinggal akan do ngale kaba susi kelomban hak arterik demen ngalayo ko notification banong ba laweng yo ba James in the meeting held under residence of the presidents lada day mga balkwa berpenleranya ke parti hatu kapor ngalawan sepi kilat patai kubor berpeni dakatuka city wat kandang jayu to election hante ngam tipsu wat lakataru ngadang lek ban campaign atli ki meeting chite de habayde bat kemauran keneng piosmo hi warwar ba lathung convener ya ikong company uba Charles kyong uday utray sa constituency te balay ay uba Charles balay hap ay kong ampurin ay uba Charles bakit no dong sudong hindi ay kong ampurin then the rempat ikono iwe in Congress in those days and Congress today is very different. That practice which we used to do is no more. AICC, when they call us for a meeting, it has covered in the media that we are meeting Sonia Gandhi. When it held up with Bini Gopalji. That is Congress. And when we went in Delhi, no one is there. No, only all are outside India. We want to meet. Akan ikapor ba lawan long presiden i Pak Vincent Pala. Kenti kebaningkong por bilalong presiden nga phone i nga congratulate yang toh te yakhiru ni dan lang ngong yes tika ba kham susi ko lang ba kasimpor ban simti ya kakam hadu kumba khatra husni aku asli te within this period kalong kuno kajingnya pen kre ya kata kajing simti kabayanga laweng lupa na day working president yang am dan konsulsu ti kapakam baka kaba nga perkhat marway balay mo ngale kumno ngale yu kanya ini pa MP election bro lightly ki MP election nga tre ya ka party nga ong ngabu Ahmad ya ka party ngabu ekjiyade jonga sedin ne ka party Ahmad ne Mars Nuan kakam ko baningkong kalamba sideline shona da ka balay kumno
kabaningkong kolong ba katkum ka riti practice jong ko Congress. When any president come, CLP leaders along with the working presidents have to sit to form the committee. But this time, akan ikapor ka bumenta, klemdan kum kata. Ka klemdan kum kata ka meeting, ka bangi ki working president, but CLP leader, but president PCC, ban pa ya kita kiketeng kiba kila appoint ya kata ka post general secretary but treasurer. Tingnan mo baki ACC ru kalonggong ko bungarla. Ya ka practice kim sngap su kim le su balik nomor ba la syaya lang malalu nomor ba ka joint signature jong CLP but UPCC ya ka nuku ka committee but ya ka nuku ya ka unu candidates ban apply ba banile election. It should be mandatory the signature of the CLP and the PCC president. Then they hak niru la chule don bor ka ICC ru kala pediang wa kala thungi gitu. To kataru kadang yat ngadang sngapi mat ke bakham ayu kolong ba ndaladap ya kataru jayu ay kita ki yani ki working president undan syu kata kajing pentip AA na office latung yaw RG Lingdo kum adhok president jong kanong thumai block congress committee kini kijing ya lenti mde bangathok na sukor kidon taki documents on proof te habai dei pat karaja bala kadai kuai ke downfall hangni karaja bala kadai kuai ke downfall bale hakapor ba kilalong president ma pala isong matpi ka president men yang kumno bu jit ya ka congress banyo chief minister khasi dagatu ka kot khubor ulek ukonra sangma sa ti siguro ang pek congress kinle kumni kata kadai kuai ka ba ngingim la banjok wala ni trishtom ki ong gibre am jobe ndai kato ka mindset kidai gibre waitali hingdai na ta kataw job ba hangni ngong uong nga ba bali ba Highlander urem timonga iba cha sa de ban ai fully charge ba cha spen khon jong i temo ila i to constitution force nam tu la le tu khon dang ai poteng ti kadang ni ban nyai mo te kini kilaitali ki election ru kilong komne tingiton ki agitational programs ki babun ni la jele hiru pi jawan na banta ka jingkiu dor ka marba mardi na ka banta ka jingkiu dor ka petrol na ka banta ki farm bill na ka banta ka CAB nam ta ki baro PUE shai mano balit ya kato PUE utau president jong ka MPCC uto ka por ndrei kini baro niay tray nakapor sa kapor niya don banya tray nakamta ka bahak kami at jong kani kaseng congress ka dun ndrei kapos sung kindit kalong ba hakatu kapor ka ba kawan katu ka saw kasyan hakani ka jing wan kani ka pandemic ngalak lumar jimut nomor bau presiden umju ai ka ketika diang nga ngamban se ngahap yakran baki MLAs ki jongi baru CLP leader jongi haba ka Sonia Gandhi kala ay to announcement ka boong ba nginwanra ya ki standard citizen jongi nabar di badan sabar wanra sila ka state nila tho ka city so chief secretary but uklam ay yangi ya kita ki numbers ki jong kita ki standard citizen di badan sabar nre nila play ke helpline hakani ke helpline nilala ban wanra lai hajar ngut kita ki standard citizen ki badan sabar lengba ka seng congress da ka jingerap ban ni pelong ya ka office hangtai hapo MLA still hakaba idoni ba George kum MLA bayarap bahai ni baru ki youth congress jongi Richard Fernandez Kotbot bat KNSUI jongi kiba jong uban serai bat ka tim jongu badru nakabenta
ki mahila ro kidan benta hakani ke kam ko bangile kani kaba ke kam kari ke bakhiatam nimdan chenu hapli nimdan advisor yanga atu ko por na git ki MLA ki jungi ke bankiran namar UPCC president ki jungi kusu jabe na office su unjuan namar PCA PE na por P1 office PGE te hadin jong tu ka jing kau katuga ajit katuga jing ayung yakini ke standard citizen te kala jana untuk kalawan no sa ka election jong ka Garwils Autonomous District Council tu president uthamlek ban campaign what kawai ka meeting ru pat ka meeting ka bangi pelong ka state executive committee hangtai songsa haba baro ki MLA ki jongi ki MDC ki jongi ki executive office bearer jongi ki lek hangtaro president mondon pat ka jingkali na ki MLA ki don ya yanga kong working president mariau Dr. Mukul kum usil ki leader ki ong ba ya kane ka kam president niladan kam maleno kam ko but kataken ke ba hadu ke ba susi kolong ba hadu ki MLA ki nong tri party ki hap ong ba hap wen president hakano ko history jang Meghalaya ng pajos mo pakin wen ki party workers ki MLA ki hap like out like nam ban wen yo president marka jing ko jing trekam ko jungi ngamtip akano ko daw but akano ko rukombat kita ki ICC kila thung yi hitlempek ngidon IRC lalu senior more satu por ngidon iba ba SDR lingdo ngidon ki bun kita ki kongres senior ki bala banbat ikataka kam president Henry legit dai Dr. Celestin kani ngong ipi kadi ka plan jong no ba hadil license nem chiteng ngan sawan chinti mar hakato ko por 4 long ban chinti 1 chinti no menta hatu fijui iyo to president jong ke MPCC nado ka arja khat phra khabala thung bo un campaign hak arja khat phra pat arja khat thandai haka election jong ka Khasils Autonomous District Council ne Giant Hills ne bat haka MP election ngakung working president ngakhot ya ka meeting jong ki BCC baro ki BCC ki wan baro live un rew ki da wan renti par kyong menta kanti min trace tom ban Punjab bat ni ker pa yu MP jungi ba andala job ba kino ki scheme ki ba wan na ka MP scheme kinya lingba jong ki BCC kata ka de ka resolution ka pangisim haka ka meeting ka ba ngilalong haka ba baro ki BCC sure ka MP election ngalakhat ru iki meeting jong ki MLA laka jong ki MDC ka laka jong panyong to will forget a difference ngin kledi ki ngin trace tom ban Punjab dan Burong ya kani ka party but ngin trace tom hadu kata haka ba iba George iba Hima ki ijong kong ampri ni baro ki MLA ki lai trace tom ban Punjab yaw ni MP candidate juni but kaba sosi kolong ndala job niyo sngo ko khubor ba lek ai MP scheme plan ko jingtep jongki BCC khamtam hamaliam bat asora BCC kita kila ban kli na ki BCC ki